hierarki cerita. Kalau staff bawah, contoh kita ada construction company, bawah sekali tu yang pekerja bawahan tu berapa ramai, macam mana dia bahagi dia punya shift. Satu shift kerja berapa orang, dia dengan sesama dia sendiri ada rotate tak, kepada siapa dia report, dan orang yang report tu di tengah-tengah report kepada siapa pula sebelah atas dia, dan sebagainya. So that is what we consider as organizational domain, dan dia akan affect juga ergonomics at the workplace, right? So okay, setakat ni dengan saya okay, tak ada apa-apa yang susah sangat lah, benda simple je, simple. So kalau tengok kat depannya, ni SOCSO keluarkan pada tahun 2015. Okay, so pada tahun 2015 dia keluarkan trend ni, dia keluarkan bar chart ni. Dia kata trend of reported musculoskeletal diseases daripada tahun 2005 hingga 2014. So kita boleh tengok number of cases saya sebelah kiri ni, boleh tengok tahun 2005 10 sahaja kes yang dilaporkan atau direkodkan. So daripada 2005 sampai 2014 ni 9 tahun je. Tapi pada tahun 2014 ada lebih kurang dekat-dekat 700 lah, 675 musculoskeletal cases yang direkodkan. Okay, ada peningkatan sebanyak berapa ratus tu? 670% in the span of 9 years. So question? Yes, boleh? Ada soalan? Ini okay, reported MSDs, right? Yes. So meaning that is it possible that from year 2005 when it started, maybe it was because it was not reported. Boleh jadi. Very good observation. So we're coming to that point lah, which is mungkin pada tahun 2005 ni dengan 2014 ni, maybe there are several variables that have changed that might have impacted the amount of cases yang kita rekodkan. Contoh macam Puan Asidah cakap tadi, sebelum ni orang tak rekodkan kot, tak ada orang laporkan kot, orang sakit belakang tapi dia buat je, cakap sapu minyak balik lah. There is no awareness in term, tak ada orang yang bagi tahu macam kau sakit belakang, pergilah report kan. Kita just go to the hospital, we don't go direct to, we don't report to SOCSO. Tak ada. Very macam kita betul-betul tak boleh nak bangun. Baru kita go to SOCSO. Maknanya kalau kita nak report dekat SOCSO ni, walaupun kita sakit biasa-biasa pun kita kena report tak? Boleh, kita ada bukan ada kebolehan. We have the ability to actually go to SOCSO, sebab kadang-kadang yang kita tak tahu, a lot of the problems, musculoskeletal diseases problem, bukan sahaja disability, sebenarnya covered bawah SOCSO. Let's say kalau macam kita back pain kan, kita kena sciatica nerve kan, doktor kata you kena pergi buat terapi, kita kena buat fisioterapi kan, that one pun kita kena report ke atau tak perlu? Okay, kalau kata contoh, if you are looking forward to seek the benefit lah of SOCSO, it is worthwhile to actually go through untuk report kepada doktor, dan doktor akan tulis referral kepada SOCSO. Doktor tak akan refer balik kepada SOCSO. Ya, betul. Sebab SOCSO dia ada team dia sendiri, tapi team dia ni dia tak boleh access kita directly. So what they rely on, macam Malaysia standard dia, prosedur dia ialah dia akan ada dia punya referral, dan that referral you can go to SOCSO panels. Contoh SOCSO panel kat sini, certain hospitals dia are SOCSO panels, dia ada center dia sendiri kat KL. Kalau orang Melaka boleh pergilah dekat Pusat Rehab Perkeso Melaka tu, boleh pergi kat situ. Very nice, isn't it? Besar. The whole building. You seen the building or the entire complex? I went there for to claim something for my friends, arwah suami lah. So the main building lah. Maybe I'm supposing you've seen the main building. Yeah. The entire complex is much bigger than that. Dan lagi besar. I think it's one of the most comprehensive, complete rehabilitative punya services in Malaysia. I saw my friends, dia hantar maknya, dia kecil, tapi dapat juga this. I tak tahu sama ada guna dia punya ke atau guna mak dia, dapat dia government lah. I see. Dapat that benefit. Dia macam bilik hotel. Ya, betul. Kalau dekat sana, dia macam bilik hotel, dan bukan sahaja orang yang dirawat to di catered to, but they also cater to +1, orang yang menjaga, caregiver. Yes. Sebab itu, dan itu satu, dan kat sana dia sekali dengan dia punya room and board, dia ada makan dia. Ada boarding. Boleh, boleh. Ada macam contoh kami di Perdana Universiti.
Macam kami di Perdana Universiti, apa yang kami praktis, kami bawa student. Bawa. Kami bawa student ke sana. Yes. Sebab ramai orang tak aware. Bukan saja orang yang bekerja tau. Even orang yang macam contoh housewife, baik kita carum dekat Perkeso, we are covered. Oh, maknanya I pernah carum yang wife punya. Bayar 120 sebulan masa tak kerja lah. Memang dia beritahu salah satu daripada benefit ni yang boleh gunakan ni. Setahun 120. Setahun 120. Sakit kan. Tapi bila yang bagusnya but it allows that access tu. Tapi kat sana memang macam bercuti. Very very conducive to heal. So terus kita buat ni purposely pergi sana. Yes. Makan. Okey, jom kita sambung Ni kalau tak apa jap lagi dia cerita Melaka habis. Training lain. Cerita Melaka. Okey. So ni sambungan daripada tadi ialah trend untuk yang tadi dia reported kan, dan dia punya compensation amount. So SOCSO ni dia bukan saja bagi benefit dia ada benefit dalam bentuk services macam kita cakap tadi, dan dia ada juga benefit dalam bentuk monetary compensation lah. So macam insurance lah saya cakap kan. So kita boleh tengok untuk MSD by 2014 dia dah bayar lebih kurang 4 juta ringgit, dan untuk occupational disease dalam 14 juta ringgit. So a lot, dan ramai orang kita yang tak tahu benda benefit. Kita carum je tapi kita tak menggunakan. Ya betul, kita tak menggunakan benefit tersebut. Alright. So selalu bila kita cakap pasal sebelum kita nak pergi pada ergonomic risk, selalu kita discuss pasal tadilah kan MSD, musculoskeletal disease, dan kita juga discuss pasal occupational disease. So apa beza kedua-dua ni? Ada beza bila kita cakap pasal MSD dengan occupational disease. So MSD tu apa? Musculoskeletal disease adalah benda yang berlaku apabila kita tengok ni, ada kecederaan, injury atau disorder yang menyebabkan that affects our movement and musculoskeletal system. That is considered as musculoskeletal disease. So terseliyuh, jatuh ke sebarang jenis kecederaan tu kira musculoskeletal lah dengan fizikal. Tapi bila kecederaan tersebut ada kena-mengena dengan kita bekerja ataupun dipengaruhi oleh faktor kita bekerja di tempat kerja, dia mungkin jatuh dalam occupational disease. Contoh kalau orang yang macam tuan-tuan puan-puan yang mana kerja dekat pejabat, selalu kadang-kadang ada orang yang masalah macam sciatica kan. Sciatica kadang-kadang selalunya disebabkan oleh compression of the sciatic nerve, one of the reason. Sciatica tu urat yang ni sciatic nerve. So kita ada spinal cord kat belakang ni, dia branch yang besar tu, satu tu kita panggil sebagai sciatic nerve. I kena masa I buat PhD dulu. Sebab mungkin duduk lama sangat melawak pelajaran. Melawak pelajaran. Lepas tu memang sampai tak boleh bangun. Jalan pun macam bila macam orang tua tu, macam tak boleh menapak. Kalau I jadi sakit lah. Memang terus tangkap lah. Sakit tu ya Allah. Lepas tu bila habis PhD dah okey lah. Lepas tu my husband buat PhD, dia pun mengalami masalah yang sama. So jangan ambil ke macam mana? Dia tanya orang yang tengah PhD, tak menelaah. Bukan tak juga lagi. Sebab masa 12 tahun I bekerja dulu, I tak pernah ada tempat duduk tau. Okey. Kadang sini belas-belas. So bila I bekerja dekat Sunway, so I duduk kat administrator, I duduk office, duduk je, apa buat, maknanya tak berjalan, semua. I kena siap kena. Yes. Sangat sakit. Mula dia start dekat bawah tau. Dia crack macam ada satu benda yang menolak kaki. Sangat sakit. Ini crack biasa, so I okay je. Lepas tu tiba-tiba I punya blood pressure naik. Oh, dah blood pressure pula dah. Okey, tapi dia kata I sakit kan. So dia kata I rasa itu sciatica nerve. Betul lah. It's being diagnosed as sciatica lah. Lepas tu I pun baru kerja. Lepas tu lepas I bersalin, I datang balik sakit tu. So mungkin sebab tempat-tempat tu bersalin kan. Sebulan I tak bangun balik. Sebulan langsung tak sakitnya Allah, rasa macam susah lah.
So bila kita cakap pasal sciatica ni macam itulah, dia memang akan affect lah. Dia memang akan affect, dan sebabnya kaki kan, dia akan susah nak berjalan, susah nak buat kerja. But that is the reality of it. Sebabnya sciatica ni kenapa sekarang selalu ada, dulu tak ada, sebab macam ni lah. Dia what we refer to as industrial diseases lah. Penyakit zaman moden yang orang dulu tak ada kan. Kita duduk ke atas kerusi, so compression of the sciatic nerve for prolonged period of time, especially from sitting down. Yes, okay. So sebab kalau kata ada orang jalan-jalan tergelincir ke belakang, jatuh, patah tulang ke apa benda, dan dia jadi sakit macam tu, dia bukan occupational disease, dia just MSD. But because yours is caused by work, nature of work. Yes, whether it's environment ke